Malami Ngbonkosi Dlamini. We are TPB cutters, actually also known as Bambinja. That's when we get in as Tubahlahla, Streamy H, landscaping. We do everything. No when I gardening services, we do that. Sevenda Nabo, Wakila Stewart, Petema Colors, what dogs, there's Monseni Shadze, Ubamba Kula, Mshini Chani, Wakile Ukutla Hurricane, Nami and Konagela, Mahom Light. Nalama up and down organizer konke ukuthi kusebenzeke ke kuvuka kwethu sivuka ngabo 5 then siqala kusebenza ngabo 6 am so kusuka la sihlala khona kodwa I think it's approximately 10 to 15 minutes so by boma 6:15 we are here kenyalo sesizela kuhamba sithatha that late first asebenzisa amasika lembili because ngamhlasta ufuna kuzama ukutrimma iH so kodwa sitha ukuthi sigibele asipakishe sesipakisha kodwa siyahamba Scheiß. Voll. Nein. Let's go. Okay. Sambesan the plastic. Ish. Aha. Okay, yalo sesifikile on site sesicela kusebenza sicela sicheke bo petrol nabo oil emshinini ukuthi bakhona yini before siyithumise then masikaba khanzi siya refilla masikhaza siyithumisa so that le machine itawushisa itawusebenza say warm fana nemoto ukuthi before uhambe you have to start it first ibe warm then you can go. Igama lami mina ngingumbongiseni ngokahlanze la kaBambinja mina ngiyahesha. Libito lami ngiwakhile ngokaStuart ngisebenza la kuBambinja akaBambinja ke lengkuti kuko vele ngiyaclearisha ngiharika ngisuse ihlahla Ekusena namuhla sathi ngasicecelele nanga le H ngalengenhle lele ngalangenhle nangalamgaqweni okay esemusenta tsinga letimbali tlangemuva ngasitibulale shoza tachanga lo machine lona because titilula mina nakuchwela ukuthi tihlahlelo esishaya itoro okay Damele sihlahla sikhweshise lapha kutofule ka space stop khona kubona la sawuqedze khona yeah that's sithonsa le tingale ngemuva naleti that's sithonsa tisonze tingale so that sitokhola tilayisha futhi yeah Bamba. Sibambe ninja bafethu Bamba la. Sibambe ninja bafethu shotsi kenyalo sintojuba lesihlahla entathe ijuba nocela nganasi sani so ngathi nosema lemon noma yini but konke nje lokusihlahla masithola etender le kwathiwa lokusihlahla lokungalana sikushaya phansi so noshaya lesi ngishaye lesi because we also do landscaping we thought okay this one we need to leave it out ngathi usala labaleni kubhenje so nashaya lesi ngishaye lesi bese ngishaya ihlahla etila kule H so that to trim out kutaba easier for him ukuthi a trim asesibangele
ayisafuni kenya lokuthuma but lokhu kuvamile lokuthi kwenteke if i-weather yethu uma isidlalela tayela yena so I think seyinethiwe phela nyalo siphutile kucala bayakhuthaza lokuthi malikhifida or lina le machine lena lefana khathi bo chainsaw bo grass cutter ungayikhiphi ngaphandle ngoba itawulimala kwangena lithonsi uyalimala but asengicheck ukuthi kwentekani. Okay, since umshini wethu aphikisa namuhla kuthuma ngisadecide ukuthi ngiqale nje ngosula ngigeze kucala because ngakhanza ukuthi kuklogile la khathi gcwelele tinango lokwema sawdust lokubamba le chain ukuthi inga dry and it might be lamanti lebengiwasha ukuthi ngenteka kube ithelekile but first things first ukuthi usule make sure ukuthi uhlobile maybe angasihlonipha. Okay, ngiyalongivula le shock sengitama iphinze ukuthumisa after sengiusulile ndova ukuthi uresponda kanjani. Asengijika edolobheni ngibona ukuthi angisita ngani keja kusekuseni base ngavuli and one thing about them ukuthi mawushiya umshini nyalo lokuzivuka ngabo 6 badathi siushiye nyalo siulanze after lunch lokusho ukuthi lokho lesikhathi leso sabe solo sihledi simele ukuthi umshini bacitse ukukhenika after lunch asambe sokukhenikela endlini. Sengifike ekhaya ngidecide ukuthi angitekhaya kwenza sipanela into tentela lento because mangiyimix edolobheni wathi bangitshela ukuthi angibuye after lunch into lanza imishini nani so into lanza le screwdriver lesisele salumshini ya screwdriver hlala la. Si. So nasi le screwdriver lengisifunayo. Okay, hayi lengisifunayo khona lengisifunayo but sengidecide ukuthatha lezi because naso I think it will do the same job as the other one. So nyalo ngikwendako ukuthi ngifuna ukutama ngiyawubhemisa sayisikubide ngalo sithi uyawubhemisa so nyalo tathi ngashesha phike because the petrol so get direct la kule field. Okay, sesubhemisile umshini wethu nyalo. No umshini wethu cishe wasiluze emathenda but nyalo ke sasibuyile emandleni ibuyile sibambinja cishe abamba thina ngamawashing umshini wethu but nyalo sasibuyele esayithini because yathuma let's hope anekabuyele kuma factory settings lokho sesisethile nyalo safika sithumela lembili angasihlazi. Kwenda ke nyalo before sijubele ihlahla lokubasalungisa le home light kutawufuna ukuthi sijubele timbali because lokunye labafuna kwenda la nabafuna ukuthi bahlangele timbali leti kahle leti ku standard.
Yeah, sesibuyile sesitobona sitawusebenza nekazabile kuma-factory settings tasingaphinda siphinda atsembe sekuhambe kanganani ucela ngicala kulesi ucela ngicala kulesi nasingaqala la umshini wethu akafuni when it comes to lokujuba sihlahla kufuna sibonisane njengamajida because utawukhathi lo munye uyajuba akaboni ukuthi mhlambe ngidawuthi ngithi ngiyajuba siwele kufenisi kanzi leto timvo lesizama ukuthi avoida nokuthi siwele maybe ku old fence or endlini. Enyalo asengithathe nayi into yami le mise kwemfoloko lana ngidonse nangifenisi ukuze khona kujuba kahle lesihlahla ingathinzeki lo fenisi ngoba lo fenisi wathinzeka kutawulimala le chain le home light lephethwe ngibongozi latojuba ngayo lapha. Babekhona bomahlale makunemsebenzi bona bayakhohlwa babonile ke ngisakhula bakunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona bakunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona yototobela khona yototobela khona yototobela khona amhluya khona yototobela khona. Hey, you such a douche jalo nagus tell him about them atus say put in work who can carry my douche. Whoa, 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 whoa. Big L for sure, low lord. Is the official bro code, but you been living the broke code. Woo, Shrek, man, look at how we living. Your girl blowing on my phone for push fire tickets. Now try to tell me why I wouldn't wanna hit it. Lambo's all who takes her through at the weekend. Well and full of work pant, babekhona bomahlale makunemsebenzi bona bayakhohlwa babonile ke ngisakhula bakunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona bakunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona yototobela khona yototobela khona yototobela. Kulo mlemoni ke lo uthi siwukhungiswa ukuthi uvulekile so besendela ukuthi sitovele sikhona kuniketa i-direction yokuthi siwele kuphi because the way lebe singakhona besitawublokisa singablokisa nalo mshini ukuthi angasakhona ukuchubeka jube nyalo sinakushana sihlahla semalemon nazo manje inkinga sinemanyeva and lapha phasi asisizo sodwa siningi so iplan ithi ngifuna kungena once so lokho sengifuna kusikhunga ngifuna ukuthi vese sithonselele bebede lokubuyela ngakimi kulethi mfethu incane leti emanyevu so kutaba kusigabisa le ntsambo lena
Usho masayilokhile. Nasendela ukuthi ngamanye valo ngavula nsanyeni. Ngoba kucijile ntole. Akushawa ihlanye. And risk into lethi ukuthi what sometimes I can't manyovu la. Sela. Sela. Lesijuba nganathi letinye nje itoro. Sabona ukuthi tunetinkawu. Senje ukuthi nje busy lapha. Sathuka but awu sibona emajobo nemaswati basibona tinkawu. Oh. That's namajobo. Sibalekile ngevele zashayisa lapha. But dikhona tidlala la kunahlahla. That's right. Baba. Okay. Ya kuyendeka nje ukuthi uhlangane nenyoka. Lesikwenda ke nyalo staff sesihamba sibela ngale ku site 1 lapho khona saqala le project yekutrimma le hedge siyekochubeka ngakhona meanwhile sisabuka le tulu silitawenda kanjani maybe sibuye sitochubeka naleti hlahla if lihlambuluka litulu. All right, since inyalo is raining like ukuthi sibeke phansi le machine letvumako ngoba itasilimalela la kuleli tulu kwangena thunsi yalimala lento le. So lesikwenda nyalo sosenza leti tape lesisayisha sale trimma le hedge sale senza leti kero leti nalabo phusha because ukhanza ukuthi le hedge labanye bayiyekela ukuthi ikhule sale kwasihlahla dadzinga labo phusha lapho. So kona lokho akusebenzi akuyiyo siliyana noma njani thina sesivele simande. Bobambinja sebamandi manje. Sesivele sibambinja thina. Kushothi ngalana njengoba sesifikile ke la kusite 1 kule hedge sesiyitrimile ngephandle lokufuneka konyalo ukuthi sale siyitrimma nasetulu bacela ke nalana ekhathi siyitrimme kancane phansi. Ngake mathulusi ethu lesitabe siwasebenzisa kushothi sibo sesesiyema ngale machine ngale ngoba sibuka ukuthi le mvula angeke isebenzise kahle akufuneka ingene liphonsi la kulo machine. So bobambinja ke ngoba bese bavele bamandi bayayibamba nomalini abobambinja so batawuchubeka nyalo nje mina ngidawusebenzisa nasi iskero nalobhusha bese la dokusi nayo utawuthatha kwakhe la stakusherisha kahle so sitawujuba le hedge ke lesikupholile lana ukuthi seyinkulu seyikhule yamendlu yalo furnace so sitawuzama by all means ukuthi simane sizame ukuthi sibambiselele ilevel yinye at least imane ibe slightly ngetudlwana kwalo furnace ya ngicabanga ngathi ngiloko sitawubambisana emajaha lana bamba lapha awungeni kakhulu kwethu una awungeni uze u-expose lena ngisizama ukuthi sibambe level bese uthi te buka emva kwakho inyanta yakho buka lethi imbali lethi ke bathi bacela ukuthi sithi ibhasobhe singadi nyathela yabo ufuna uhambe kanje ungathi ngoba nawuthi sowuvula lesikhala yabo ngayibona impho le
Kwesti salati. Nalesi hesha ungasebenzisa ukuthi ushaye ngaso yabo. Netso. Ngenda so ke so asingene kakhulu. Khululeka. Khululeka wena la. Hamba lapha. Mina nje ungangeni bese so ngena. Khululeka. Funa sibukisane ke ukuthi sitayi niphisa njani. Manje lapho ugcina udecide ukutsinda njani? No stay. Asengiyibo. Sengijwayele level ukuthi sithatha le furnace noma kuthana lena kahle. Kwami asiqhubeke nale. Stova yasisiva imbono. Wena ngiyakubona ukuthi ubalekela ilo lesofenisi ula. Yebo, Singasehleli wonke. Okay, noma yangifushana. Mu. Ye, no. Stay shy. Wasehlisa wena. Ngifuna ukuthi ngiqonze. Manje. Asithathele kuze bebathrimile la. Manje bebaye etulo. Mina ngizama ukuthi siye le. Yabona? Ngibambe yona le level. Okay. But I'm trying ukuthi Asingaki le furnace. no asayi kuyafenisa. Leyo ngasho. Ngaqale kubonakala ngathi ngiyadlala la. Ndawo seniyayibona le ngendawo. So sibuke ukuthi sitawo ijuba siyilinganise nalo furnace lana sitozama kubamba i-level nalothi umsebenzi wabo bambinja ubonakale umuhle ingahambe inyuka yehlangazo sinzaba anti bayinike thina le mfotha standele mina nje kungimi ngami sengimuthe seyinze kunami ngayenti bengoko But at the same time ngabonakala ngekhathi. angithi ngeke ubone ngekhathi nakungaka Mina sengiyamuthi. phela umuthi wena Nakhona ukuthi Average person, hayithi average person ngimi. ngimphela average lakini Usakhula. sithini ke nyalo ke maja asoqhubeka kudinga. Azokela phela uyafika sishaye lapha nje. inkinga nami mntakanje kude indlela tabose nasekusengaka ngeke usakhona ukujuba ufuna ujube once Okay, mayishaya la. Buka la. Buka kale kula kuphela la ngathi kuphesha khona. kwawe la sihlahla Kwawo la face. Bokulana kuphela. Asathi noma batawuvusa yini. Batawuvusa because babutathe asilungise things asilungise furnace. Mina ngibona ukuthi kungcono ngibambe ngana ngihesha nyalo. Lana ngijube ngayi lana ngibona ngathi angasebenza ngcono siphikisana ngenzaba yothi nahesha angasebenza lapha eTool but mina ngithi kufuneka bhusha but ke ngoba kufuna sinikane ema-equal opportunities njengabo bambinja ngibona ukuthi ngimnikete eliphuba atehlulekele yena asowenda ungashonisi ilanga yenda sengehluleka ukhale phasi yabo ngeke soyishaya nganangi mfowethu Okay. Tawulimata emakhamera nje Bona ngazuthi ngosongobeka. beka phasi hesha Akendi. Beka phasi dok ngabe itawehle ngiqhubeke mina ngisebenze lingazelini njani isikhathi. Uzama. yenda baba ngithuthi no Uzama. Ukuthi uzame. yenda baba lapha eTool utati bambela ngithuthi takufuna ubani so ehlelana manje hayi dogs Asawunya. dogs ngisebenzi ngisesho mina nginike nangibhusha ngilochubeka ngisebenza Sayisebale njalo. Awale ndihonile. Sifuna ngiyende nini? ngibambele ke sisebenzisane inkinga nangishaya yabona ngathi kuyajiva ngathi sowuvile Asiqhubeke. Ngibona. ozila phasi 5 minutes ungabe ucede umcuka ngiletulo ngomphepha
ngeke ushaye ngaheshe awuthi sesho lokho isikero lesiphetha kambe masho sisebenzi anginike lesilodiwe nike lesilodiwe Money, later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. asengiyophanda phanda ngizama ekhanda ngiwavuka ngilokhu ngikhandla ngiqina ngemandla ngoba ingubo kayiwadali kayinamali kunadolo ukhande sibali likhali imali ching ching nami ngiyafuna lo shayela dolo uyafika mnanzi ngilokhu ngibabuka babale makhulu hey money talks mawungenayo wena sharap ungaringi next namhla khuluma imali yithi money all I need is money later with them chicks, nyalong funi male. Dan bona later machimbos, nsayo funi male. Oh money. Plan ya ukuthi sisime manje ngoba lokubalile bayakhadi libalile kumakhadi kaphathwa imikhuhlane lokubhalako uyasho ukuthi an idle mind is the devil's workshop lokusho ukuthi the more lengcomvo uhleli uvuka ulale ubukele TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcine wenda nemikhiba lengayi enkosini kanti la kithi sibobamvinja njengoba ashitobo ngikhosi la ukuthi bayasibita ukhathi lokunye standard deficit igcwele so it keeps us busy siyakhona nekuphila. I know ukuthi okay labo office job or 8 to 5 it's not for everyone. Some of us are meant to be hustlers. When we sihlakanisa ini speaker nani. Other people we know ukuthi nema-degrees lapha ekhaya and funa kuyoswinga etitulweni. You need to start somewhere. Maybe la utasahesha la mqaqweni uboy ukhanze ukuthi uhesha likhaya lemuntu ulofuna lo muntu one-degree. You'll never know. But you need to start somewhere in order for you to achieve what you want.